Krila nad bokom, početak jedne epohe. Samo 3 godine nakon što je mladi francuski inovator Henri Fabre 1913. podigao svoj hidroavion sa jezera kod Marseja, Crna Gora je otvorila svoje nebo. Sa pontona austro-ugarskih ratnih brodova i nekadašnjeg tivatskog arsenala poletio je doneli vek, krhki dvokrilac, više čun nego letjelica, ali dovoljan da osvoji horizont. More se otimalo pod drvenim trupom, mehaničari puni strepnje su iščekivali trenutak uzleta sa vodene površine, a onda se boka otvorila kao karta iscrtana nebom. To nije bio samo let, bio je to trenutak kada se veliki san čovječanstva u maloj Crnoj Gori pretočio u stvarnost. Između 2 svjetska rata, upravo ovdje na obalama Boke, Budve, Bara i Skadarskog jezera, život je dobio novu dimenziju. More i nebo Crne Gore postali su baza hidroavijacije desetinama tipova aviona, Dornijerima, Ikarusima, Fizirima, Katišarkovima i mnogim drugima. Zvuk njihovih motora postao je jednako prirodan kao i šum talasa, dio svakodnevice i našeg primorskog ambijenta. Nakon više od jednog vijeka Montadrija, hidroavioregata oživljava to nasljeđe. Ponovo se iznad Boke, Skadarskog, Plavskog i Pivskog jezera, iznad Ulcinja, Podgorice, Nikšića, Žabljaka, Berana, dižu krila koja povezuju prošlost i budućnost, jug i sjever, obale i planine. U protekle 4 godine našim nebom i vodama letjelo je i sletjelo preko 50 različitih tipova hidroaviona sa više od 200 pilota. Među njima i šampioni svijeta u Red Bull Air Race-u, instruktori čuvenih škola, instruktori i kapetani najvećih aviokompanija Wizz Aira, Ryanaira, Lufthansa, Condora, American Airlinesa, Iberije, Psense i drugih. Svi oni nose nezaboravno iskustvo i priču o našoj lijepoj zemlji i vjeru da će joj se iznova vraćati. Međunarodna hidroavioregata Montadrija 2025 danas obilježava trostruki jubilej. 115 godina od prvog hidroaviona u svijetu, 112 od prvog hidroaviona u Crnoj Gori, kao i 5. jubilarnu regatu. Regata Montadrija nije samo podsjećanje na prošlost, ona je snažan podstrek za budućnost hidroavijacije na ovom prostoru. Misija Montadrije je jasna. Oživjeti sportsko i rekreativno letjenje kroz obnavljanje ugašenih aerodroma i aeroklubova u Ulcinju, Žabljaku, Pljevljima, Beranama i Nikšiću. Razviti elitni turizam, omogućavajući da amfibijski hidroavioni za manje od sat vremena povezuju more i planine, Budvu i Žabljak, Tivat i Plav, Bar i Durmitor. Unaprijediti infrastrukturu kroz izgradnju i sertifikaciju hidrodroma i heliodroma na zaboravljenim lokacijama u okviru evropskog projekta SMAN. Pokazati društvenu korist hidroavijacije kroz njenu primjenu u gašenju požara, SAR operacijama, medicinskom transportu, monitoringu biodiverziteta i zaštiti životne sredine. Obezbijediti edukaciju kroz obuku pilota i sticanje SEA rejtinga u jedinstvenom reljefu Crne Gore. Montadrija kao globalna platforma za hidroavijaciju svih ovih godina okuplja pilote i predstavnike najznačajnijih aeroklubova, proizvođače i operatere, entuzijaste i instruktore. Na njenim letovima i seminarima susreću se vrhunski piloti Flying Bullsa, Red Bull Air Race-a, posade Kodijaka i Grand Caravana. Sve veće interesovanje vodećih svjetskih proizvođača Textron Aviation, Icon Aircraft, Daher Kodiak, Dornier Sphinx dokaz je da Crna Gora može postati centar razvoja,
testiranja i promocije aviona nove generacije, uključujući i hidroavione na hidrogensko-električni pogon. Naša vizija razvoja hidroavijacije već je zapažena kod međunarodnih finansijskih institucija, EBRD-a, Svjetske banke i drugih spremnih da podrže održive infrastrukturne projekte Crne Gore. Zato je Montadrija više od regate. Ona je generator promjena koja turističku industriju Crne Gore podiže na viši nivo. Montadrija, mjesto gdje se prošlost i budućnost srijeću pod istim nebom. Mjesto gdje more postaje pista, a nebo zajedničko odredište.